Okhulumayo nguSibongile. Isifundo sethu siyobe sigxile kuma-radical expression we-ma-roots aphezulu. Lana-ke, uma ngine-square root sika-9, kufana nokuthi la ngino-3, ngizothola u-3 nangiceda ukususa i-square root. Bese sebenzisa i-radical, siqala kuma-square root, kwamele abe positive. Lana uma ngino-9 sa-square root sika-2, nakhona impendulo engizoyithola kwamele ngithole impendulo ezosusa le-square root lesi esiphiwe sona. Ake ngenzeni inombolo enkulu sizokwazi ukubona kahle futhi sichaziseleke kahle. Lana uma ngino-3 square root sika-27, impendulo engizoyithola futhi ngu-3 uma ngiqeda ukukhipha le-square root lesi esiphiwe sona. Ngizofuna inamba ezosusa le-square root engiphiwe sona. Impendulo yami kuzoba ngu-3. La u-3 ufana nokuthi ngithe 3 ngimphinda ngo-3 ngimphinda ngo-3, le nginika impendulo le yaka-27. Bese uma sengiqedile ngizoqhubeka futhi ngiye kwesinye i-square root. La ngino-16, ethi ngimbhale kahle. La ngino-16 we-square root sika-4. La kwamele ngithole inamba ezosusa le-square root lezi. So ngizothi u-16 ufana nokuthi ngithi ngino-2 engizomphinda ngo-8, ngino-2 engizomphinda ngo-4, ngino-2 engizomphinda ngo-2. La impendulo engizoyithola ngu-4 square root saka-2 ngimphinda ngo-2, ngimphinda ngo-2, ngimphinda ngo-2. Lo 2 esibathole baya-4 and basusa i-square root lesi sika-4. Impendulo engizoyithola la uma sengiqedile ngu-2. Ngiyathemba nibonile ukuthi sisebenza kanjani. Sifune i-square root saka-4, inombolo ezosusa u-4 lo waka-square root. Ake ngiyenzeni ngenombolo enkulu nizokwazi ukuchaziseleka kahle ngalesifundo lesi sama-radical expression. Lana-ke uma ngine-square root sika-96, 3 square root sika-96, kwamele ngiqale ngixazulule lo 96 ongaphansi. Uma ngino-2 engizomphinda ngo-48, 2 engizomphinda ngo-24, 2 engizomphinda ngo-12, kanye no-2 engizomphinda ngo-6, bese siba no-3 eceleni ezokwazi ukususa le-square root. Inhloso yethu iyo le. Impendulo engizoyithola la i-square root sika-5 esizophinda lo 2 lo ubo-2 ngimphinde ngo-2, ngimphinde ngo-2, ngimphinde ngo-2, bese ngithatha lo 3 ngimphinda ngo-3 futhi. Uma sekunjalo-ke ngizoxazulula ngokuthi ngifake ama-bracket, ngihlukanise la. Uma ngifaka ama-bracket kuyohluka, ngizoba no-2 engizomphinda ngo-2, engizomphinda ngo-2, phinde ngo-2, ngimphinde ngo-2 kanye no-3. Vala i-bracket lami, 1 ngaphansi
kuka-5 ihlukile akusafani nesi-square root yenze ngenye indlela fana nokuthi ngine-square root sika-n no-x impendulo engizoyithola la ngu-1 ongaphansi kuka-2 njengoba senzile la ngabe u-2 la nke sibatholile kanye no-3 wethu lo esimtholile lana-ke ngizohlukanisa u-2 bazoba bodwa 2 ngimphinde ngo-2 ngimphinde ngo-2 nge-square root saka-1 ngaphansi kuka-5 ngimphinde ngo-3 lo simtholile nge-square root saka-1 ngaphansi kuka-5 uma sekunjalo-ke la impendulo engizoyithola nase ngiceda ukuhlanganisa lo 2 lo kanye nale exponent ngizothola u-2 impendulo yami ngoba ngikwazile ukucisha loya square root loya uzongikhiphela u-2 bese nangu 3 wami engiphiwe wona lo 1 ngaphansi kuka-5 le 3 lo uzonginika u-2 nge-square root saka-5 ono-3 ngiyathemba nibonile ukuthi sisebenze kanjani la sifuna inamba ezokwazi ukucisha i-square root esiphiwe sona ake senze ezinye izibonelo la kule sibonelo lesi sizofaka ama-variables uma ngino-6 square root sika-64 x to the power 8 lana-ke ngiyocala futhi ngo-64 ngifune inombolo ezosusa nangu-2 ngimphinde ngo-32 2 ngimphinde ngo-16 2 ngimphinde ngo-8 u-2 ngimphinde ngo-4 ngithola u-2 engizomphinda futhi ngo-2 uma ngibala lo 2 lo bayisithupha futhi bazokwazi ukususa nasi square root esisitholile ake ngichubele phambili square root sika-6 kanye no-2 to the power 6 loko ngino-x futhi to the power 8 uma kunjalo-ke lo 2 to the power 6 kanye nale square root sika-6 sengiyimpendulo yaka-2 ne-6 square root sika lo x esithe saphiwa wona x to the power 8 lo x to the power 8 sizozama ukumxazulula x to the power 8 singathi sino x to the power 6 x to the power 2 inhloso yethu sifuna inombolo ezosusa i-square root lesinike sona lesika-6 impendulo engizothola ngo-2 6 square root sika-x to the power 6 ngimphinde ngo-2 to the power 2 bese la uma sengiqedile kwamele ngibheke la square root sika-6 no-x to the power 6 ngizothola 2x lo to the square root sika-6 to the power x to the power 2 la impendulo le engizoyithola ngingayiguqula futhi ngiyenze i-exponent la ifana nokuthi no-x to the power 2 to the power 1 ngaphansi kuka-6 bese loko kuzonginika uma ngihlanganisa uhlanganisa x to the power 2 no-1 ngaphansi kuka-6 loko kuzonginika u-x 2 ngimphinde 1 zothola u-2 ongaphansi kuka-6 ethi ngibhale o-2 bami ngingeke ngibakhohlwe 2x bami 2x kanye nalo 2x lo munye ngingabashiyi uma sengisebenza ngizothola u-2x ngizihlanganise ngiziphindaphinde 2x to the power 2 ngaphansi kuka-6 singayeka injalo lempendulo siphinde sichubeke siyenze radical ngithola u-2x kanye nalo x engiphiwe yona ngenze inombolo
encane ngithole u-1 ngaphansi kuka-3. Singaphinde futhi siyenze kanjena, 2x ngiphinde nge-square root sika-3 to the power x. Singayenza futhi ngenye indlela ehlukane ethi sibuyelele la khona sinike khona isibalo sethu. Singaqhubeka la kubo x. Lana-ke ngingathi u-2 fake i-bracket x to the power 8 kuka-1 phansi kuka-6. Lana-ke impendulo engizoyithola uma ngizothola u-2x bese ngiyayihlanganisa ngithola u-8 ongaphansi kuka-6. Loko ngizozama ukwehlisa i-fraction ngithole u-2x ongaphansi kuka-4 phansi kuka-3. Le mpendulo engiyitholile ngapha ifana ncamashi nale engiyenzile ngapha. Nangale singakhona ukwehlisa inombolo. Lo 2x lo ngimhlanganisa nalo x ngizothola futhi le mpendulo le engiyitholile ngizoyithola ngqo. Ziyafana, ngiyathemba ukuthi nibonile futhi naqondisisa lokhu besikuyenza lama-radical expression esithe sayenza futhi esinikezwe yona. Ngiyabonga.